нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг нэг хоёр нэг нэг хоёр нэг нэг хоёр On the following day, the first clear sign of the danger appeared. 3 armed tribesmen approached and asked what the boy and alchemist were doing there. Дараагийн өдөр нь аюулын анхны дохио илэрсэн юм. Зэвсгэлсэн 3 омгийн эр хүрэн ирж хөвөн болон алхимчийг тэнд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуулаа. I'm hunting with my falcon, the alchemist answered. We are going to have to search you to see whether you are armed, one of the tribesmen said. Би харцгаараа ан хийж байна гэж алхимч хариулсан юм. Бид нар чамайг зэвсгэлсэн байгаа эсхийг харахаар хайх шаардлагатай болсон юм гэж омгийн эрсийн нэг нь хэлсэн юм. The alchemist dismounted slowly. The boy did the same. Why are you carrying money? Asked the tribesman when he had searched the boy's bag. Алхимч морноос удаанаар бууж хөвөнч гисэн ижил зүйлийг хийлээ. Яагаад чи мөнгө авч байгаа юм бэ гэж хөвөний цүнхийг нэгжих үедээ омгийн эр асуусан юм. I need it to get to pyramids, he said. Пирамидэд хүрч очиход хэрэг болох юм а гэж тэгээд хариу хэллээ. The tribesman who was searching the alchemist's belongings found a small crystal flask filled with liquid, yellow glass egg that was slightly larger than chicken's egg. Алхимчин эд зүйлсийг хайж байсан омгийн эр шингэн зүйлсээр дүүрэн жижиг шаазан савыг олсон. A yellow glass egg that was slightly larger than chicken's egg. Мөн дахианы өндөгнөөс бага зэрэг том хэмжээтэй шаргал шилэн өндгийг олсон юм. What are these things? He asked. Эдгээр зүйлс юу юм бэ гэж тэрээр асуулаа. That is a philosopher's stone and elixir of life. It is the master work of the alchemists. Whoever swallows that elixir will never be sick again. A fragment from that stone turns any metal into gold. Тэр нь бол алхимчин чулуу мөн elixir-ийн life амьдрал. Энэ нь бол алхимч нарын мастер ажил. Тэрхүү elixir-ийг залгисан хинч ахин хизээж өвдөхгүй. Тэр чулууны хэлтэрхий ямар ч металлыг алт болгоно. The Arabs laughed at him.
The alchemist laughed along. They thought his answer was amusing, and they allowed the boy and alchemist to proceed with all of their belongings. Араб ирчүүд түүнийг доглон инээсэн юм. Алхимч мөн адил инээлээ. Тэд түүний хариулт хөвгчлөлтэй байна гэж бодсон юм. Тэгээд тэд хөвөн болон алхимч нарыг эд зүйлсийн янзлахыг зөвшөөрсөн юм. Are you crazy? The boy asked the alchemist when they had moved on. Why did you do that for? Чи галзуу юм уу гэж хөвөн тэднийг хөдлөн явах үед асуулаа. Алхимчаас асуулаа. Чи яагаад тэгж тийм юм хийсэн юм бэ? To show you one of life's simple lessons, the alchemist answered. Чамд амьдралын эгэлжирийн нэгэн хичээлийг харуулах гэж алхимч хариуллаа. When you possess great treasures within you and try to tell others of them, seldom are you believed. Чи агуу их эрдэнсийг эзэмшиж байх үедээ тэднийгээ бусдад хэлэх гэж оролдох үед заримдаа чи итгэдэг үү? They continued across the desert. With every day that passed, boy's heart became more and more silent. Тэд цөлийг үргэлжлүүлэн туулсан юм. Өдөр бүр өнгөрхийн хэрээр хөвгүний зүрх улам ихээр чимээгүй болж байлаа. It no longer wanted to know about the things of the past or future. Түүний зүрх сэтгэл аливаа зүйлсийн ирээдүй эсвэл өнгөрсний тухай мэдхийг хүсэх болжээ. It was content simply to contemplate the desert. Зүрх сэтгэл нь цөлтөл энгийнээр талархалтай байсан юм. To drink with the boy from the soul of the world. Дэлхийн сүнслэг байдлаас хөвөнтэй хамт ундаалах мөн. Boy and his heart had become friends. Neither was capable of now betraying the other. Хөвөн болон түүний зэрэг сэтгэл нь найзууд болжээ. Аль нь ч өөр нэгнээсээ урагж чадхааргүй болжээ. When his heart spoke to him, it was to provide stimulus. Stimulus to the boy and to give him strength, because the days of the silence there in the desert were some. Түүний зүрх сэтгэл нь түүнтэй ярих үедээ хөвөнд өдөөн хатгалах гэж түнд хүч өгөх гэж тэгдэг болсон юм. Учир нь цүл дөх чимээ анаргүй өдрүүд
His heart told the boy what his strongest qualities were. His courage in having give up when his give up his sheep, in trying to live out his personal legend, and his enthusiasm during the time he had worked at the crystal shop. Түүний зүрх сэтгэл нь хөвөнд түүний хамгийн хүчирхэг шин чанаруудыг нь хэлж өгсөн юм. Хоньнуудаас салахаар шийдвэр гаргасан үе. Хувийн домгоон даган амьдрах гэж хичээж буй үе. Шаазан мэдлэлийн дэлгүүрт ажиллаж байх үедээ гаргасан өөдрөг зан байлаа. And his heart told him something else that the boy had never noticed. It told the boy of the dangers that had threatened him, but that he had never perceived. Perceive. Түүний зүрх сэтгэл нь түүнд хөвөний хизээч анзаарж байгаагүй өөр зүйлсийг хэлсэн юм. Түүнийг занал хийлэж байсан аюулуудын тухай хөвөнд хэлсэн юм. Гэхдээ тэрээр түүний хизээч ухамсарлаж хараагүй билээ. His heart said that one time it had hidden the rifle the boy had taken from his father because of the possibility that the boy might wound himself. Түүний зүрх сэтгэл нь нэгэн удаа хөвөний эцгээсээ авсан бууг нуусан тухайга хэлсэн юм. Учир нь хөвөн өөрийгөө гэмтэх боломжтой байсан учраас. It reminded the boy of the day when he had been ill and vomiting out in the fields, after which he had fallen into a deep sleep. Мөн зүрх сэтгэл нь хөвөнд нэгэн өдөр биеийн их муудаж бэлчээрт бөөлжж байсан. Бөөлжснийхөө дараагаар гүн гүнзгий нойронд автсан тэр өдрийг сануулсан юм. There had been two thieves farther ahead who were planning to steal the boy's sheep and murder him. But since the boy hadn't passed by, they had decided to move on, thinking that he had changed his route. Түүний өмнөхөн хөвөний хоньнуудыг нь хулгайлж түүнийг хөнөөхөөр төлөвлөж байсан хоёр хулгайч байсан юм. Гэвч хөвөн дайран өнгөрөөгүй учраас тэд нэр түүнийг зүг чигээр өөрчилжээ гэж бодон үргэлжлүүлэн цааш явахаар шийдсэн юм. Does a man's heart always help him? The boy asked the alchemist.
зүрх сэтгэл үргэлж эзэндээ тусалдаг уу гэж хөвөн алхимчаас асуулаа. Mostly just the hearts of those who are trying to realize their personal legends, but they do help children, drunkards, and the elderly too. Хувийн домгон ойлгох гэж хичээж байгаа. Тэдгээр зүрх сэтгэлүүдэд л зөвхөн ихэвчлэн. Гэхдээ тэд хүүхдүүдэд, архинд орсон хүмүүст, настангуудад мөн тусалдаг. Does that mean that I will never run into danger? Тэр нь би хизээж аюул руу явж орохгүй гэсэн утгатай юу? It means only that the heart does what can, the alchemist said. Энэ нь зөвхөн зүрх сэтгэл чадах зүйлийг хийдэг гэсэн утгатай юм. One afternoon, they passed by the encampment of one of the tribes. Нэгэн өдөд тэрээр амгийн кампуудын нэгнийх нь хажуугаар өнгөрсөн юм. At each corner of the camp were Arabs garbed in a beautiful white robes with arms at the ready. Дэм бодлын өнцөг болон бүрт нь үсгэлэнтэй цагаан нөмргөөр өмсгөлтэй галзавсгаар бэлэн байдалд нь барьсан ирчүүд байсан юм. Арабчууд байсан юм. The men were smoking their hookahs. Ирчүүд тампан татаж байлаа. Trading stores from the battlefield. Тулааны талбар дах түүхийг солилцож байсан юм. Үгүй. No one paid any attention to travelers. Хоёр аялагч руу хинч анхаарал хандуулахгүй байлаа. There is no danger, the boy said when they had moved on past the encampment. Тэд дэм буудлыг дайран өнгөрөх үед тэд аюулгүй юм байна гэж хөвөн хэлсэн юм. The alchemist sounded angry. Trust in your heart, but never forget that you are in the desert. When men are at war with one another, the soul of the world can hear the screams of the battle. No one fails to suffer the consequences of everything under the sun. Алхимч бухимдсан мэт санагдсан юм. Зүрх сэтгэлдээ нэгдэг. Гэхдээ сүлд байгаагаа хязгаарч битгий март. Ирчүүд өөр нэгэнтэйгээ дайдаж буй үед дэлхийн сүнслэг байдал дайны хашгирааныг сонсож чаддаг юм. Наранд орох бүхий л зүйлийн үр дагаварт зүдрэхээс хинч зугтаж чадахгүй билээ. All things are one, the boy thought. And then, as if the desert wanted to demonstrate the alchemist was right, two horsemen appeared from behind the travelers. Бүхий зүйл нэг гэж хөвөн бодсон юм.
Гэвч цөл алхимчин зөв байсан гэдгийг батлан харуулахыг хүссэн мэт тэдний аялагчдын ард хоёр морьтон гарч ирлээ. You can't go any further, one of them said. You are in the area where tribes are at war. Чи илүү цааш явж болохгүй гэж нэг нь хэлсэн юм. Чи омгуудын дайн хийж буй хэсэгт байна. I am not going very far, the alchemist answered, looking straight into the eyes of the horseman. They were silent for a moment, then agreed the boy and alchemist could move along. Би тийм ч хол явахгүй дээ гэж алхимч мордон ирчүүдийн нүд рүү ихцлэн харж хэлсэн юм. Тэд ихсэг зур чимээгүй байснаа хөвөн болон алхимчийг үргэлжлүүлэн явахыг зөвшөөрсөн юм. The boy watched the exchange with fascination. You dominated those horsemen with the way you looked at them, he said. Хөвөн тэр харилцсан хөвөн тогтолсон байдалтайгаар тэрхүү харилцсан яриаг харсан юм. Чи хэрхэн тэднэр рүү харж байгаа байдлаараа морьтон ирчүүдийг илүүрхлээ. Your eyes show the strength of your soul, answered the alchemist. Чиний нүд сүнсний чи хүч чадлыг харуулдаг юм гэж алхимч хариулсан юм. That's true, the boy thought. He had noticed that in the midst of the multitude of armed men back at the encampment, there had been one who stared fixedly at the two. He had been so far away that his face wasn't even visible, but the boy was certain that he had been looking at them. Тэр ч үнэн шүү гэж хөвөн бодлоо. Тэдний ард байгаа дэм буудалдах олон ирчүүдийн дунд тэр хоёрыг тогтвортойгоор ширтэн буй нэг хүн байсан юм. Түүний нүүрнж танихт үзэгдэхээргүй тийм алсаг тэрээр байсан юм. Гэхдээ хөвөн тэр тэдэн лүү харсаар байгаа гэдэгт бүрэн итгэлтэй байсан юм. Finally, when they had crossed the mountain range that extended along the entire horizon, the alchemist said that they were only 2 days from the pyramids. Тэнгэрийн бүхэл хаяа руу тэлсэн уулын хэсгийг туулаж өнгөрөх үед алхимч пирамидуудаас 2 өдрийн зайтай байгааг хэлсэн юм. If we are going to go our separate ways soon, the boy said, then teach me about alchemy. You already know about alchemy. It is about penetrating to the soul of the world, discovering the treasure that has been reserved for you. Бид удахгүй салаа замаар явах гэж байгаа бол надад алхимик заагаач гэж хөвөн хэлсэн юм.
Чи аль хэдийн алхимийн тухай мэднэ? Энэ бол дэлхийн сүнслэг байдалд нэвтрэн орох тухай. Чамд хадгалагдсан эрдэнсийг нээх тухай юм. No, that is not what I mean. I'm talking about transforming lead into gold. The alchemist fell as silent as the desert, and answered the boy only after they had stopped to eat. Үгүй тэр талаар биш л дээ. Би тунгалгыг алт болгон хувиргах тухай ярьж байна. Алхимч цүл мэд чимээгүй боллоо. Тэднийг зогсохоор идэхээр зогссны дараа л тэрээр зөвхөн хариулсан юм. Everything in the universe evolved, he said. For wise men, gold is the metal that evolved the furthest. Don't ask me why. I don't know why. I just know that tradition is always right. Дэлхийд дээрх бүхэл зүйлс хувьсдаг юм гэж тэрээр хэллээ. Ухаанд хүмүүсийн хувьд алт бол илүү их хувьссан металл юм. Яагаад гэдгийг надаас битгий асуу. Би яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Би уламжлал үргэлж зөв байдаг гэдгийг л зөвхөн мэднэ. The men have never understood the words of the wise. So gold, instead of being seen as a symbol of the evaluation, become basis for conflict. Хүмүүс ухаантнуудын үгийг хизээч ойлгодоггүй. Тиймээс хувьслын бэлэг тэмдэг болж харагдахын оронд алт зөрчилдөөний суурь болсон юм. There are many languages spoken by things, the boy said. There was a time when, for me, camels whinnying was nothing more than whinnying. Then it became signal of danger, and it finally became just whinny again. Whinny. Олон хэлээр ярьдаг. Эд зүйлсийн олон хэл байх юм даа гэж хөвөн хэлсэн юм. Тэмээний буйлах чимээнээс өөр юу ч биш байсан тийм үе надад байсан. Тэгээд энэ нь аюулын дохио болсон. Тэгээд эцэст нь энэ нь зүгээр л нэг буйлах чимээ болсон. But then he stopped. Alchemist probably already knew all that. Тэгээд тэрээр зогссон юм. Алхимч магадгүй аль хэдийн тэр бүхнийг мэдэх байх. I have known true alchemists, the alchemist continued. They locked themselves in their laboratories and tried to evolve as gold had. They found the philosopher's stone because they understood that when something evolves, everything around that thing evolves as well. Би жинхэнэ алхимч нарыг
мэддэг гэж алхимч хэлсэн юм, үргэлжлүүлсэн юм. Тэд өөрсдийгөө лабораторид онцгойжилж алт мэд хувьсахыг хичээсэн. Тэд Песовчийн чулууг олсон. Учир нь тэд ямар нэгэн юм хувьсаж эхлэх үед тэрний эргэн тойрондох юмс ч гэсэн даган хувьсдаг гэдгийг ойлгосон юм. Others stumbled upon the stone by accident. They already had the gift. Their souls were readier for such things than souls of the other, but they don't count. They are quite rare. Зарим нь санамсаргүйгээр тэрхүү чулуун дээр бүдэрсэн. Тэдэнд аль хэдийн хөгцсөн бэлэг байсан. Тэдний сүнслэг байдал нь бусдын сүнслэг байдлаас тиймэрхүү зүйлд илүү их бэлтгэлтэй байсан. Гэвч тэд итгээгүй. Тэд тун ховор байдаг. And then there were others who were interested only in gold. They never found the secret. They forgot that lead, copper, iron have their own personal legends to fulfill. And anyone who interferes with the personal legend of another thing never will discover his own. Тэгээд бас тэнд зөвхөн алтал сонирхдаг бусдын ч байсан. Тэд нууцыг хизээж олоогүй. Тэд гуйл, цэс, төмөрч гэсэн гүйцэлдүүлэх ёстой өөрсдийнх нь хувийн домогтой гэдгийг мартсан юм. Хувийн домгоо өөр бусад зүйлээр хувийн домгоо өөр бусад зүйлд сатааруулсан хинч өөрийнхөө нээж олдоггүй. The alchemist's words echoed like a chorus. Echoed. Алхимчийн үг хараал мэт сурайтж байсан юм. Тэрээр газар дээрээс нэгэн дунгийн ясыг хүрэн барьж авлаа. This desert was once a sea, he said. I noticed that, the boy answered. Энэ зүйл нэгэн удаа тэнгис байсан юм гэж хэллээ. Би түүнийг анзаарсан гэж хүн хариулсан юм. The alchemist told the boy
to place the shell over his ear. He had done that many times when he was a child and had heard the sound of the sea. Алхимч тэрхүү дунган ясыг чихэн дээр нь тавихыг хөвөнд хэлсэн юм. Хүүхэд байх үедээ тэрээр олон удаа тэгж үзсэн. Тэнгисийн чимээг сонсож үзсэн. The sea has lived on in this shell because that is its personal legend. It will never cease doing so until the desert is once again covered by water. They mounted their horses and rode out in the direction of the pyramids of Egypt. Тэнгис энэхүү дунд дотор амьдардаг байсан юм. Учир нь энэ бол түүний хувийн домог. Ахин нэгэн удаа усаар бүрхэгдэх хүртлээр энэ үүнийхээ зогсоохгүй. Тэд мориндоо мордож Египтийн пирамидуудын зүгт. The sun was setting when the boy's heart sounded danger signal. They were surrounded by gigantic dunes. The boy looked at the alchemist to see whether he had sensed anything. Хөвөний зүрх сэтгэл аюулын дохиог мэдэрхийлэх үед нар жаргаж байлаа. Тэд сүрлэг манхнаар хүрээлэгдсэн. Алхимч ямар нэгэн зүйлийг мэдэрч байгаа эсхийг харахаар хөвөн түүн рүү харсан юм. But he appeared to be unaware of any danger. 5 minutes later, the boy saw 2 horsemen waiting ahead them. Гэвч тэрээр ямар нэгэн аюулыг анзаараагүй байгаа мэт харагдсан юм. 5 минутын дараа хөвөн 2 морьтон эр тэднийг хүлээн угтан буйг харлаа. Before he could say anything to the alchemist, 2 horsemen had become 10, then 100. Then they were everywhere in the dunes. Хөвөнийг ямар нэгэн зүйл алхимчд хэлж чадхаас өмнө 2 морьтон эр 10 боллоо. Тэгээд 100 боллоо. Тэгээд тэд манхны хаа сайгүй бий болсон юм. They were tribesmen dressed in a blue with black rings surrounding their turbans. Their faces were hidden behind the blue veils with only their eyes showing. Тэд турбаныг тойрсон хар цагирахтай цэнхэр өмсгөл бүхий омгийн эрчүүд байлаа. Тэдний царай цэнхэр гивлүүрийн ард нуугдаж зөвхөн нүд нь л харагдаж байсан юм. Even from a distance, their eyes conveyed the strength of their souls. Their eyes spoke of death. Холоос ч гэсэн тэдний сүнслэг байдлын хүчийг нь нүд нь илтгэн байлаа. Тэдний нүд үхлээр ярьж байсан юм.
The two were taken to a nearby military camp. A soldier shoved the boy, the alchemist, into the tent where the chief was holding meeting with his staff. Ойролцоох цэргийн камп руу тэднийг аваачсан юм. Нэгэн цэрэг хөвөн болон алхимчийг ахлагч нь бусад ажилчтайгаа уулзалт хийж буй майхан руу түлхэн орууллаа. These are spies, said one of them. We are just travelers, the alchemist answered. You were seen at the enemy camp 3 days ago, and you were talking with one of the troops there. Эдгээр хүмүүс бол тагнуулчид гэж тэдний нэг нь хэлсэн юм. Бид бол зөвхөн аялагчид гэж алхимч хариуллаа. 3 өдрийн өмнө дайсны дэн буудалд чи үзэгдсэн. Чи тэнд цэргүүдийнх нь нэгэнтэй ярьж байсан. I'm just a man who wanders the desert and knows the stars, said the alchemist. I have no information about troops or about the movement of the tribes. I was simply acting as a guide for my friend here. Бид төлөөр тэнүүчилж оддыг мэддэг л эр хүн гэж алхимч хариуллаа. Надад цэргүүдийн тухай, амгуудын хөдөлгөөнүүдийн тухай мэдээлэл байхгүй. Би энд байгаа найздаа зөвхөн хөдөж хийж л яваа нэгэн. Who is your friend? The chief asked. Alchemist, said the alchemist. He understands the force of the nature. He wants to show you his extraordinary powers. The boy listened quietly and fearfully. Чиний найз хин битээ гэж ахлагч асуулаа. Алхимч гэж алхимч хэлсэн юм. Тэр байгалийн хүчийг ойлгодог. Тэр чамд өөрийнхөө ердийн бус хүч чадлуудыг харуулахыг хүсэж байна. Хөвөн чимээгүй сонсож байлаа. Айж байлаа. What is a foreigner doing here? Asked another of the men. He has brought money to give to your tribe, said the alchemist. Before the boy could say a word. And seizing the boy's bag, alchemist gave the gold coins to the chief. Гадаад энд юу хийж байгаа юм бэ гэж тэдгээр эрчүүдийн нэг нь асуусан юм. Тэрээр танаа омогт мөнгө өгөхөөр авчирлаа гэж алхимч хөвөнийг нэг үг хэлэхээс өмнө хөвөнийг үг цохиулахаас өмнө хэллээ. Хөвөний цүнхийг авч алхимч ахлагчид алтан зооснууд өгсөн юм. The Arab accepted them without a word. There was enough there to buy a lot of weapons. What is alchemist? He asked finally. Тэрхүү арав үг хэлэлгүйгээр тэднийг нь авлаа. Их хэмжээний зэвсэг худалдан авахд хангалттай хэмжээ байсан юм. Алхимч гэж юу юм бэ гэж тэрээр эцэст нь асуусан юм.
It is a man who understands the nature and the world. If he wanted to, he could destroy this camp just with the force of the wind. Байгаль болон дэлхийг ойлгодог хүн гэж хэллээ. Хэрэв тэр хүсвэл энэ кампыг салхины хүчээр л устгаж дөнгөнө. The man laughed. They were used to the wages of the war and knew that the wind could not deliver them a fatal blow. Yet each felt his heart beat a bit faster. They were men of the desert. They were fearful of sorcerers. Эрчүүд инээс юм. Тэд Дайны сүйтгэлд дасчихсан. Салхиад тэдэнд үхлийн цохилтыг өгч чадахгүй гэдгийг мэдэж байсан юм. Гэвч тэдний зүрх нь илүү хурдтай цохилж байгааг нэг бүрчлэн мэдэрч байлаа. Тэд бол цөлийн эрчүүд. Тэд ховсчингуудаас айдаг. I want to see him to do it, said the chief. He needs 3 days, answered the alchemist. He is going to transform himself into wind just to demonstrate his powers. If he can't do so, we humbly offer you our lives for honor of your tribe. Би түүнийг хийхийг нь хармаар байна гэж ахлагч хэлсэн юм. Түүнд 3 өдөр хэрэгтэй гэж алхимч хэллээ. Тэр өөрийнхөө хүч чадлыг харуулахын тулд өөрийгөө салхих болгон хувирах болно. Хэрвээ тэр тэгж чадахгүй бол бид танай омгийг чинь хүндэтгэж амь насаа дараахнаар чамд санал болгоно гэлээ. You can't offer me something that is already mine, the chief said arrogantly. 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 But he granted the travelers 3 days. The boy was shaking with fear, but alchemist helped him out of the tent. Аль хэдийн минийх болсон зүйл ямар нэг юмыг чи надад санал болгож болохгүй гэж ахлагч зөрүүдээр хэллээ. Гэвч тэрээр аялагчдад 3 өдөр зөвшөөрсөн юм. Хөвөн айдсаасан болж дагдан жичирж байсан юм. Гэвч алхимч түүнийг майхангаас гарахад туслалаа. Don't let them see that you are afraid, the alchemist said. They are brave men. They despise cowards. Айж буйгаан тэдэнд харуулахыг битгий зөвшөөр гэж алхимч хэллээ. Тэд бол цөлийн эрчүүд. Тэд хулчгаруудыг үзэн яддаг юм.
But the boy couldn't even speak. He was able to do so only after they had walked to the center of the camp. There was no need to imprison them. The Arabs simply confiscated their horses. So once again the world had demonstrated its many languages. The desert only moments ago had been endless and free. Now it was impenetrable wall. Гэвч хөвөн ярьж чадахгүй байлаа. Тэрээр тэд кампинг төвөөр алхсны дараагаар л зөвхөн ярьж чадсан юм. Тэднийг хорих шаардлага байхгүй байсан юм. Арабчууд тэдний мордыг нь зүгээр л хураагаад авчихсан юм. Тиймээс дахин дэлхий өөрийнхөө олон хэлээр ярьлаа. Олон хэлийг илэрхийллээ. Хэсэгэн хугацааны өмнө цөл дуусашгүй эрх чөлөөмт байсан. Одоо харин нэвтрэн гаршгүй хан болжээ. You gave them everything I had, the boy said. Everything I saved in my entire life. Чи тэдэнд надад байсан бүх зүйлийг өгчлөө гэж хөвөн хэллээ. Миний бүхий л амьдралдаа хадгалсан бүх зүйлийг. Well, what good would it be to you if you had to die? The alchemist answered. Your money saved us for 3 days. It is not often that money saves a person's life. Хэрв чи өөхөх ёстой болчихвол юу нь сайн байх вүлээ гэж алхимч хариуллаа. Чиний мөнгө бидэнд 3 өдрийг хадгаллаа. Хүний амийг мөнгө аврах нь тийм ч олон биш шүү. But the boy was too frightened to listen to words of the wisdom. He had no idea how he was going to transform himself into wind. He wasn't an alchemist. Гэвч хөвөн ухаантны үгийг сонсоход хитрхийх айсан байлаа. Тэрээр өөрийгөө хэрхэн салхи болгон хувирах талаар ямар ч санаа оноо байхгүй байсан юм. Тэр алхимч биш шүү дээ. The alchemist asked one of the soldiers for some tea and poured some on the boy's wrists. The wave of relief washed over him. The alchemist muttered some words the boy didn't understand. Алхимч зэргүүдийн нэгнээс нь цай хүсэж түүнийг хөвүүний бууган дээр асглаа. Тайтгарлын давлгаа түүнийг угаасан юм. Алхимч хөвүүний ойлгохгүй зарим нэгэн үгийг бовтнон хэллээ. Don't give in to your fears, said the alchemist in strangely gentle voice. If you do, you will not be able to talk to your heart. But I have no idea how to turn myself into wind. Өөрийгөө айдас битгий автуул гэж алхимч ер бусын зөөлөн дуугаар хэллээ. Хэрвээ чи тэгэх юм бол чи зүрх сэтгэлтэйгээ ярьж чадахгүй болох болно. Гэхдээ би хэрхэн
өөрийгөө салхи болгон хувирах талаар ямар нэгэн санаа оноо алга гэлээ. If a person is living out his personal legend, he knows everything he needs to know. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. Хэрэв хэн нэгэн хувийн домгоороо амьдарч байгаа бол тэрээр шаардлага хэрэгцээтэй бүх зүйлийг мэддэг юм. Тэрээр мэдэх хэрэгтэй бүх зүйлээ мэддэг юм. Мөрөөдөлтөө хүрэхэд боломжгүй болгодог зөвхөн нэг л зүйл байдаг. Уналтын тухай айдас, унахаас айх айдас. I'm not afraid of failing. It is just that I don't know how to turn myself into wind. Би бүтлгүүтгэхээс айгаагүй. Энэ бол зөвхөн би хэрхэн өөрийгөө салхи болгон хувирахыг мэдэхгүй байгаа явдал. Well, you will have to learn. Your life depends on it. But what if I can't? Чи түүнийг сурах ёстой л болно. Чиний амьдрал үүнээс хамаарч байгаа. Хэрвээ би чадахгүй бол яах вэ? Then you will die in the midst of trying to realize your personal legend. That is a lot better than dying like millions of other people who never even knew what their personal legends were. Тэгвэл чи тэгээд хувийн домгоо ухаан ойлгох гэж хичээж яваад дунд нь өхнө гэсэн үг. Тэр нь тэдний хувийн домог нь юу юм бэ гэдгийг мэдээчгүй, хизээч мэдээчгүй бусад олон сая хүнийхээс илүү дээр өхөл юм. But don't worry, the alchemist continued. Usually, the threat of death makes people a lot more aware of their lives. Гэвч санаа битгий зовдоо гэж алхимч үргэлжлүүлсэн юм. Өхлийн тухай занл хийлэл хүмүүст амьдралын тухай илүү ихээр ухамсарлуулдаг. The first day passed. There was a major battle nearby, and a number of wounded were brought back to the camp. The dead soldiers were replaced by others. Life went on. The death doesn't change anything, the boy thought. Анхны өдөр өнгөрлөө. Ойролцоохон томоохон тулаан болж байсан юм. Шархадсан олон цэргүүдийг камп руу буцаан авчирсан юм. Өгсөн цэргүүд өөр бусдаар нөхөгдсөн юм. Амьдрал үргэлжилсэн юм. Өхөл ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөлтгүй юм байна гэж хүмүүс бодлоо. You could have died later on, the soldier said to the body of one of his companions. You could have died after a peace had been declared, but in any case, you were going to die. Чи сүлд өгч болох байсан гэж нэгэн цэрэг. Нөхдийнхөө нэгнийх нь зогтсонд хэлсэн юм. Чи инх тайван тунхаглагдсны дараагаар хүч болох байсан. Гэвч ямар ч тохиолдолд чи өхнө. At the end of the day, the boy went looking for the alchemist who had taken his falcon out into the desert.
Тэр өдрийн эцэст нь хөвөн харцгаан авч цөл рүү гарсан алхимчийг хайхаар явсан юм. I still have no idea how to turn myself into the wind, the boy repeated. Remember what I told you. The world is only visible aspect of the God. That what alchemy does is to bring spiritual perfection into contact with material plane. What are you doing? Feeding my falcon. Би өөрийгөө хэрхэн салхи болгон хувирах талаар одоо хэрэн санаа оноо алгаа гэж хөвөн татлаа. Миний юу гэж хэлснийг сана. Дэлхий бол зөвхөн Бурхны харагдах хэсэг нь юм. Алхимийн хийдэг зүйл бол сүнслэг төгс байдлыг материаллык дэлхийтэй холбох явдал. Чи юу гэж байгаа юм бэ те? Харцгаан хоололж байна. If I'm not able to turn myself into wind, we are going to die, the boy said. Why feed your falcon? Хэрвээ би өөрийгөө салхи болгон хувиргаж чадахгүй бол бид үхэн гэж хөвөн хэллээ. Яагаад чи харцгаан хоололж байгаа юм? You are the one who may die, the alchemist said. I already know how to turn myself into wind. Үхэж магадгүй хүн нь чи гэж алхимч хэллээ. Би өөрийгөө хэрхэн салхи болгон хувирахыг аль хэдийн мэднэ. On the second day, the boy climbed to the top of the cliff near the camp. Sentinels allowed him to go. They had already heard about the sorcerer who could turn himself into wind. They didn't want to go near him. In any case, the desert was impossible. Хоёр дахь өдөр нь хөвөн хүрээлэнгийн ойролцоо байх толгодын орой руу авирсан юм. Харуулууд түүнийг явахыг зөвшөөрсөн юм. Тэд өөрийгөө салхи болгон хувиргадаг ширтэнгүүдийн тухай аль хэдийн сонссон. Тэд түүний хажууд ойр явахыг хүсээгүй юм. Ямар ч тохиолдолд цөлбөл гатлаж баршгүй. He spent the entire afternoon of the second day looking out over the desert and listening to his heart. The boy knew the desert sensed his fear. They both spoke the same language. Тэр хоёр дахь өдрийнхөө бүхэл үдийг цөл рүү харахад зарцуулсан юм. Мөн түүн зүрхсэтлэн сонсгод хөвөн цөл түүний айдсыг мэдэрч байгааг мэдсэн юм. Тэд ижил хэлээр ярьсан юм. On the third day, the chief met with his officers. He called alchemists to the meeting and said, "Let's go see the boy who turns himself into wind." Let's, the alchemist answered. Гурав дахь өдөр ахлагч офицеруудтайгаа уулзсан юм. Тэгээд тэрээр алхимчийг уулзсанд дуудаж өөрийгөө салхи болгон хувиргадаг хөвгөнийг харахаар явцгаая гэж хэлсэн юм. Явцгаая гэж алхимч хариулжээ.
The boy took them to the cliff where he had been on the previous day. He told them all to be seated. "It is going to take a while," the boy said. "We are in no hurry," the chief answered. "We are men of the desert." Хөвөн тэднийг өмнөх өдөр нь очсон хавцал руу дагуулan очсон юм. Өндөр хэсэг рүү дагуулan очсон юм. Тэрээр бүгдийг нь суухыг хүслээ. Хэсэг хугацаа болно гэж хөвөн хэлсэн юм. Яарах хэрэггүй дээ гэж ахлагч хариуллаа. Бид бол цөлийн ирчүүд. The boy looked out at the horizon. There were mountains in the distance. There were dunes, rocks, and plants that insisted on living where survival seemed impossible. There was the desert that he had wandered for many months. Despite all that time, he knew only a small part of it. Within that small part, he had found an Englishman, caravans, tribal wars, oases with 50,000 palm trees and 300 wells. Хөвөө тэнгэрийн хаяа руу харлаа. Алсад уус байлаа. Тэнд мөн элсэн манхан, чулуу, амьдрах боломжгүй мэт санагдах хэсэгт амьдрал буйг шаардсан ургамал байсан юм. Олон сарын турш тэнүүчилсэн цүл байлаа. Түүний өчүүхэн нэг жижиг хэсгэн мэдж бүхий л цаг хугацааны туршид мэдж байсныг үл харгалзсан. Олон сар тэнүүчилсэн цүл байсан юм. Тэрхүү жижигхэн хэсэг дотор тэрээр англи эрийг, жингийн цуваг, овгуудын дайныг, 50,000 далдуу модтой, 300 хотогтой баян бүрдийг олсон билээ. "What do you want here today?" the desert asked him. "Didn't you spend enough time looking at me yesterday?" "Somewhere you are holding the person I love," the boy said. "When I look out over your sands, I am also looking at her. I want to return to her. I need your help so that I can turn myself into wind." "Энд чи өнөөдөр юу хүсэв дээ?" гэж цүл асуусан юм. "Өчигдөр намайг харж хангалттай их цаг зарцуулсан биш билүү? Чиний барьж буй хаан нэгтээ миний хайрладаг хүн байгаа" гэж хөвөн хэллээ. "Тиймээс чиний элснүүдийг харах үед би түүнийг мөн харж байна. Би түүнд буцан очихыг хүсэж байна. Би өөрийгөө салхи болгон хувиргахад чиний тусламж хэрэгтэй." "What is love?" Desert asked. "Love is the falcon's flight over your sands, because for him you are green field, from which he always returns with game. He knows your rocks, your dunes, your mountains. You are generous to him." Хайр гэж юу юм гэж цүл асуулаа.
Хайр бол чиний элсэн дээгүүрх харцгын нислэлт. Учир нь түүний хувьд чи бол үргэлж амтай буцаадаг ногоон талбар юм. Тэр чиний чулуунуудыг, манхнуудыг, уусыг мэддэг. Чи түүнд өгөөмөр байдаг. The falcon's beak carries bits of me myself, the desert said. Шонхрын хушуу миний хэсгийг тээж явдаг юм гэж цөл хэлсэн юм. For years I care for his game, feeding it with the little water that I have. Then I show him where the game is. One day, as I enjoy the fact that his game thrives on my surface, the falcon dives out of the sky, takes away what I have created. Олон жилийн турш байдаг багахан усаараа тижээж түүний анги би асардаг. Түүнд би хаана тоглоом байгааг харуулдаг. Нэг өдөр түүний тоглоом миний гадаргуу дээр хэрхэн хөгжин цэцгэлж байгааг би харж таалах тэр өдөр шонхор тэнгэрээс дүүлэн гарч ирж миний юу бүтээснийг аван оддог. But that's why you created the game in the first place, the boy answered. Гэвч чи тоглоомыг бүтээсний анхны шалтгаан нь тэр шүү дээ гэж хөвөг хариуллаа. To nourish the falcon. Шонхрыг харцгыг тижээхийн тулд. And then falcon then nourishes man. Eventually man will nourish your sands, where games will once again flourish. That is how world goes. Тэгээд шонхор хүнийг тэтгдэг. Эцэст нь хүн чиний эссийг тижээж тоглоом ахин цэцгэлдэг эсийг чинь тижээдэг. Тэр бол дэлхий хэрхэн байдгийн жишээ байдаг. So that what love is? Тэгээд тэр нь хайр юм уу гэж асуулаа. Yes, that is what love is. It is what makes the game become the falcon. Falcon become man, and man in his turn the desert. It is what turns lead into gold, makes gold return to earth. Тийм ээ, энэ бол хайр гэж зүйл. Энэ бол харцгыг бий болгодог тоглоом. Харцаг хүнийг бий болгож эргүүлээд хүн цөлийг. Энэ бол тунгалгыг алт болгодог тэр зүйл. Алт эргээд дэлхийг бий болгодог. I don't understand what you are talking about, the desert said.
But you can at least understand that somewhere in your sense there is a woman waiting for me. That is why I have to turn myself into wind. Би чиний юу яриад байгааг ойлгохгүй байна гэж цүл хариулсан юм. Гэвч чи ядаж чиний элснүүдийн хаа нэгтээ намайг хүлээн буй эмэгтэй байгаа гэдгийг ойлгож чадна. Тэр бол миний өөрийгөө салхи болгох ёстой шалтгаан юм. The desert didn't answer him for a few moments. Then it told him, I will give you my sands to help the wind to blow, but alone I can't do it anything. You have to ask for help from the wind. Цүл хэсэг зуур түүнд хариулсангүй. Тэгээд тэрээр түүнд би зохилт өгөхийн тулд салхи хүлээлгэхийн тулд өөрийнхөө элснээс салхин туслахаар өгч болно. Гэхдээ би ганцаараа юу ч хийж чадахгүй. Чи салхинаас тусламж хүсэх ёстой. The breeze began to blow. Tribesmen watched the boy from the distance, talking among themselves in a language the boy couldn't understand. Хүйтэн үлээж гэлсэн юм. Омгийн ирчүүд хөвүүнийг алсаас харж, хөвүүний ойлгож чадахгүй хэлээр хоорондоо ярьж байсан юм. The alchemist smiled. Алхимч инээсэн юм. The wind approached the boy and touched his face. It knew the boy's talk with desert because winds now know everything. They blow across the world without birthplace, with no place to die. Салхи хөвөнд хурж ирлээ. Түүний хазарт хүрсэн юм. Салхи хөвөний цүлтэй өрнөсөн яриаг мэдж байсан юм. Учир нь салхи бүхнийг мэддэг. Тэд төрсөн газар үгүйгээр мөн өөхөх газар үгүйгээр дэлхий даяар үлээдэг билээ. Help me, the boy said. One day you carried the voice of my loved one to me, who taught you to speak the language of the desert, the wind. Надад туслаач гэж хөвөн хэллээ. Нэгэн удаа чи миний хайртын дуу хоолойг надад авчирсан. Хин чамд цөлийн хэлээр, салхины хэлээр ярихыг заасан юм бэ? My heart, the boy answered. Миний зүрх сэтгэл гэж хариулсан юм. The wind has many names. In that part of the world, it was called the Sirocco because it brought moisture from ocean to the east. Салхи олон нэртэй дэлхийн тэр хэсэгт түүнийг Sirocco гэж дууддаг. Учир нь салхи талайгаас зүүн зүгт чиг авчирдаг юм. In the distant land the boy came from, хөөний ирсэн алсын тэр газарт they called it the Levanter. Хөөний ирсэн газар тэд үүнийг Levanter гэж дууддаг. Because they believed that it brought with it the sands of the desert and screams of Moorish wars. Учир нь тэд салхи цөлийн элсийг мөн Морисчүүдийн дайнын орлооныг авчирсан гэдэгт итгэдэг юм. And perhaps in the place beyond the pastures where his sheep lived, men thought the wind came from Andalusia. Магадгүй
Түүний хоньнуудын амьдарч буй бэлчээр нутгаас цааших газарт хүмүүс салхийг андаад юузягаас ирдэг гэж боддог байх. But actually, the wind came from no place at all, nor did it go to any places. That's why it was stronger than desert. Гэхдээ яг үнэндээ цөл хаанаас ч ирдэггүй, мөн хаашаа ч явдаггүй. Тиймээс л энэ нь цөлөөс илүү хүчтэй юм. Someone might one day plant trees in the desert, even raise sheep there, but never would they harness the wind. You can't be the wind said. We are very different things. Хэн нэгэн хүн нэгэн өдөр цөлд мод тарьж тэнд хонион өсгөж болно. Гэхдээ тэд хизээч салхийг хазаарлаждан өгөхгүй. Чи салхи болж чадахгүй гэж салхи хэлсэн юм. Бид бол өөр хоёр зүйлс. That is not true, the boy said. I learned the alchemist's secrets in my travels. I have inside me the winds, the deserts, the oceans, the stars, everything created in the universe. Тэр үнэн биш ээ гэж хүмүүс хэллээ. Би аялж байх үедээ алхимичийн нууцуудыг сурсан. Миний дотор салхи, цөл, далай, одод дэлхий дээр бүтээгдсэн бүх зүйлс байдаг юм. We were all made by same hand. We have the same soul. I want to be like you. Be able to reach every corner of the world, cross the seas, blow away the sands that cover my treasure, care the voices of the woman I love. Бид эгээл адилхан гараар бүтээгдсэн. Бид ижилхэн сүнстэй. Би чам шиг дэлхийн өнцөг боломборт хүрч тэнгисийг туулж миний эрдэнсийг бүрхэн буй элсийг үлээж миний хайрладаг бүсгүйн дуу хоолойг зөөхийг хүсэж байна. Хүсэж чадахыг зөөх чадвартай чам шиг байхыг хүсэж байна. I heard that what you were talking about other day with the alchemist when Wind said. He said that everything has its own personal legend, but people can't turn themselves into wind. Би өөр нэгэн өдөр чиний алхимичтай юу гэж ярьж байгааг сонссон гэж салхиллаа. Тэр бүх зүйл хувийн домогтой байдаг гэж хэлсэн. Гэхдээ хүмүүс өөрсдийгөө салхи болгож чадахгүй. Just teach me to be wind for a few moments, the boy said, so you and I can talk about limitless possibilities of people and winds. Зүгээр л надад салхи байхыг хэсэгхэн зур зааж өг гэж хүмүүс хэллээ. Тэгээд чи бид хоёр хүмүүс болон салхинуудын боломжит хязгаарын тухай ярьж чадна. The wind's curiosity was aroused, something that had never happened before. Curiosity. 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 Curiosity.
curiosity. Салхины сонирхол нь өмнө нь хизээч тэгж тохиолдож байгаагүйгээр нэмэгдсэн юм. It wanted to talk about those things, but it didn't know how to turn man into wind. Тэдгээр зүйлүүдийн тухай ярихыг хүссэн юм. Гэхдээ салхи хүнийг хэрхэн салхи болгон хувирахаа мэдэхгүй байлаа. Look how many things the wind already knew how to do. It created deserts, sank ships, felled entire forests, flew through cities filled with music and strange noises. Салхи хэр олон зүйлийг хэрхэн хийхийг аль хэдийн мэддгийг хар. Энэ цөлийг бүтээж, усан онгоцнуудыг живүүлж, бүхэл бүтэн ой шугыг нурааж янз бүрийн дуу чимээ хөгжмөөр дүүрэн хотоор үлээдэг. It felt it had no limits, yet here was a boy saying that there were other things the wind should be able to do. Хязгааргүй мэд салхинд мэдрэгдэж байсан юм. Гэвч салхины хийж чадах өөр зүйлс бас байгаа гэдгийг хэлж буй хөвөн энд байсан юм. That is what we call love, the boy said, seeing that wind was close to granting what he requested. When you are loved, you can do anything in creation. Энэ бол бидний хайр гэж дууддаг зүйл юм гэж хөвөн салхины түүний хүсэлтийг зөвшөөрөхөд тун ойрхон байгааг харан хэлсэн юм. Чи хайрлагдсан үед юу ч бүтээж чаддаг юм. When you are loved, there is no need at all to understand what is happening, because everything happens within you. Even men can turn themselves into wind, as long as the wind helps, of course. Хайрлагдсан үед тохиолдож буй юу ч ойлгох шаардлага байдаггүй юм. Учир нь бүх зүйл чиний дотор тохиолддог юм. Хүн ч гэсэн өөрсдийгөө салхи болгон хувиргаж чадна. Мэдээж салхи тусалсан үед. The wind was proud of being, and it was becoming irritated with what the boy was saying. It commenced to blow harder, raising the desert sands. But finally it had to recognize that even making its way around the world, it didn't know how to turn man into wind. It knew nothing about love. Салхи бардам байдлыг мэдэрсэн юм. Тэгээд хөвөн юу гэж хэлж байгаад тэрээр ууралж байсан юм. Салхи хүчтэй үлээж цөлийн нисийг босгож гэлсэн юм. Эцэст нь тэрээр дэлхийн эргэн тойронд өөрийгөө бий болгосон хэдий ч гэсэн хүнийг хэрхэн салхи болгон хувирахыг мэдэхгүй гэдгийг таниж мэдсэн юм. Мөн хайрын тухай юу ч мэдэхгүй гэдгийг. In my travels around the world, I have often seen people speaking of love and looking forward to the heavens, the wind said, furious at having to account
acknowledge its own limitations. Maybe it's better to ask heaven. Би дэлхийгээр аялж байх үедээ хайрын тухай ярьж байгаа олон хүнийг харсан. Тэнгэр рүү харж гэж салхи өөрийнхөө хязгаарыг хүлээн зөвшөөрж ууртайгаар хэлсэн юм. Магадгүй Тэнгэрээс асуусан нь илүү дээр байх. Well then help me to do that, the boy said. Fill this place with the sandstorm so strong that it blots out the sun, then I can look to heaven without blinding myself. Тэгээд түүнийг хийхэд надад туслаач гэж хөвөн хэллээ. Нарыг үгүй хийх тийм хүчтэй шорон шуургаар энэ газрыг дүүргэж тэгээд би нүдэн сохолохгүйгээр тэнгэр рүү харж чадна. So the wind blew with all its strength. The sky was filled with sand. The sun was turned into golden disk. Тэгээд салхи бүхэл хүчээрээ үлээж тэнгэр эсээр дүүрсэн юм. Нар алтан ширээ болон ховирсан юм. Алтан диск болон ховирсан юм. At the camp it was difficult to see anything. The men of the desert were already familiar with that wind. They called it the Simum. It was worse than a storm at sea. Their horses cried out. All their weapons were filled with sand. Ухаанд ямар нэг юм харахад хэцүү байлаа. Цүлийн ирчүүд тийм салхитай аль хэдийн танил болсон. Тэд үүнийг Симум гэж нэрлэдэг. Тэнгис дэх шуурганаас ч долоондар тэдний морд янцгаалдаж зэр зэвсэг нь илсээр дүржээ. On the heights, one of the commanders turned to the chief, said, "Maybe we had better end this." Оргил үед нь ахлагч нарын нэг нь ахлагчтай хандаж энийг зогсоос нь магадгүй илүү дээр байх. They could barely see the boy. Their faces were covered with the blue clothes. Their eyes showed fear. "Let's stop this," another commander said. Тэд хөвөнийг бараг л харж чадахгүй байлаа. Тэдний нүүр нь цэнхэр хувцсаар бүрхэгдсэн. Тэдний нүд нь айдсыг илэрхийлж байсан юм. Үүнийг зогсооцгоё гэж өөр нэгэн ахлагч хэллээ. I want to see the greatness of Allah, the chief said with respect. I want to see how a man turns himself into wind. Би Аллахын агуйхыг нь хармаар байна гэж хүндэтгэлтэйгээр ахлагч хэллээ. Би хэрхэн хүн өөрийгөө салхи болгон хувирахыг харахыг хүсэж байна. But he made a mental note of the names of the two men who had expressed their fear. As soon as wind stopped, he was going to remove them from their commands, because true men of the desert are not afraid. Гэвч тэрээр айдсан илэрхийлсэн хоёр эрийн нэрийг тархиндан тэмдэглэж авсан юм. Салхи зогсомгц тэрээр тэднийг албан тушаалаас нь буулгах юм учир нь цөлийн жинхэнэ эрчүүд айдаггүй.
The wind told me that you know about love, the boy said to the sun. If you know about love, you must also know about soul of the world, because it is made of the love. Салхи чамайг хайрын тухай мэднэ гэж надад хэлсэн гэж хөвөн наранд хэллээ. Хэрвээ чи хайрын тухай мэддэг юм бол чи мөн дэлхийн сүнслэг байдлын тухай мэддэг байх ёстой. Учир нь энэ нь хайраар бүтээгддэг юм. From where I am, the sun said, I can see soul of the world. It communicates with my soul. Together we cause the plants to grow, the sheep to seek out the shade. Миний эндээс гэж нар хэлсэн юм. Би дэлхийн сүнслэг байдлыг харж чаддаг. Энэ миний сүнстэй харилцдаг юм. Хамтдаа бид ургамал ургахад нөлөөлж, хонинууд сүүдэр бараатахад нөлөөлдөг. From where I am a long way from the earth. I learned how to love. Миний байгаагаас, дэлхийгээс алсад байгаагаас би хэрхэн хайрлахыг сурсан. I know that if I came even a little bit closer to the earth, everything there would die. The soul of the world would no longer exist. So, we contemplate each other. We want each other. I give it life, warmth. It gives me my reason for living. Хэрв би багхан ч гэсэн дэлхийд ойртвол тэнд байгаа бүх зүйл өхөн гэдгийг мэддэг. Дэлхийн сүнслэг байдал ч гэсэн оршихгүй байх болно. Тиймээс бид бие биендээ талархаж, бие биенийгээ хүсэж, би түүнд амьдрал дулааныг өгдөг. Энэ харин надад амьдрах шалтгааныг өгдөг юм. So you know about love, the boy said. And I know the soul of the world because we have talked at great length to each other during this endless trip through universe. Тэгээд чи хайрын тухай мэддэг юм уу гэж хөвөн хэллээ. Би дэлхийн сүнслэг байдлыг мэднэ. Учир нь бид ертөнц дундуурахын төгсөшгүй аюулын туршид бие биетэйгээ удаан хугацаанд ярилцсан. It tells me that its greatest problem is that up until now, only the minerals and vegetables understand that all things are one. Тэгээд энэ намайг надад одоо хүртэлх бүхэл цагийн туршдах хамгийн том асуудлаа хэлдэг юм. Зөвхөн минерал болон ургамал ногоонууд л бүгд нэг зүйл гэдгээ ойлгодог. That there is no need for iron to be same as copper or copper same as gold. Төмөр зис шиг байх, зис алт шиг байх шаардлагагүй гэдгийг. Each performs its own exact function as the unique being. Everything would be symphony of peace if the hand that wrought all this had stopped on the 5th day of creation. Бүгд өөрийнхөө онцлогоор үйлчилдэг. Хэрв энэ бүхнийг бичсэн гар
бүтээлийнх нь 5 дахь өдөр зогссон бол бүх зүйл инх тайвны бэлэгдэл байх байсан. But there was a sixth day. Гэвч тэнд 6 дахь өдөр байсан гэж нар үргэлжлүүллээ. You are wise because you observe everything from this distance, the boy said. Чи бүхнийг алсаас ажигладаг учраас чи ухаантай гэж хөвөн хэллээ. But you don't know about love. If there hadn't been a sixth day, the man would not exist. Copper would always be just copper. Гэхдээ чи хайрын тухай мэдэхгүй. Хэрвээ 6 дахь өдөр гэж байгаагүй бол хүмүүс оршин байхгүй. Цэс зөвхөн цэсэл үргэлж байх байсан. And lead just lead. Тунгалаг зөвхөн тунгалаг. It is true that everything has its personal legend, but one day that personal legend will be realized. So each thing has to transform itself into something better, to acquire new personal legend until someday the soul of the world becomes one thing only. Бүх зүйл хувийн домогтой байдаг нь үнэн. Гэхдээ нэг өдөр хувийн домгууд ухамсарлагдана. Тэгээд бүх зүйл өөрийгөө илүү дээр болгон хувиргана. Илүү шинэ хувийн домгийг олж авахын тулд дэлхийн сүнслэг байдал зөвхөн нэг зүйл болох хүртэл. The sun thought about that and decided to shine more brightly. The wind, which was enjoying the conversation, started to blow with greater force so that sun would not blind the boy. Нар энэ тухай бодож илүү их хурцаар гэрэлтэхээр шийдсэн юм. Харилцан яриаг таалаж байсан салхи илүү хүчтэйгээр үлээж хэлсэн юм. Тэгээд нар хөвүүний нүдийг харанхуйлуулахгүй байхын тулд. That is why alchemy exists, the boy said. So that everything will search for his treasure, find it, and then want to be better than he was in his former life. Lead will play its role until the world has no further need for lead. Then lead will have to turn itself into gold. Энэ бол алхимийн оршин буй шалтгаан гэж хөвөн хэллээ. Хүн бүр эрдэнэсээ хайдаг учраас эрдэнэсээ хайхын тулд үнийг олохын тулд тэгээд өмнөх амьдралаасаа илүү дээр болохын хүсхийн тулд тунгалаг дэлхий тунгалаг цаашд хэрэггүй болох хүртэл өөрийнхөө үүргээр тоолно. Тэгээд тунгалаг өөрийгөө алт болгон хувиргана. That is what alchemists do. They show that when we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. Тэр бол алхимичны хийдэг зүйл. Бид байгаагаасаа илүү дээр нэгэн болохоор хичээх үед бидний эргэн тойрондох бүх зүйл ч гэсэн илүү дээр болдог. Well, why did you say that I don't know about love? The song asked the boy. Тэгээд яагаад чи намайг хайрын тухай мэдэхгүй гэж хэлсэн бэ гэж нар асуулаа. Because it is not love to be static like the desert, nor is it love to roam
Rome. 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 Rome, the world like wind. It is not love to see everything from distance like you do. Учир нь хайранд цүл мэд хөдөлгөөнгүй байх нь хайр биш юм. Эсвэл салхи мэд дэлхийгээр тэнүүчлэн эсгэн ч гэсэн. Чам шиг бүх зүйлсийг алсаас харах нь ч гэсэн хайр биш юм. The love is a force that transforms and improves the soul of the world. Хайр бол дэлхийн сүнслэг байдлыг сайжруулж өөрчлөдөг тэр хүчин юм. When I first reached through to it, I thought the soul of the world was a perfect. Би анх удаа түнд хүрэх үед би дэлхийн сүнслэг байдал нь төгс юм байна гэж бодсон. But later I could see that it was like other aspects of the creation and had its own patience and wars. Гэвч дараад нь би энэ нь бусад бүхий л бүтээлүүдтэй адил юм байна гэдгийг харсан. Өөрийн гэсэн тэмүүлэл мөн дайныг агуулж байдаг. It is we who nourish the soul of the world. The world we live in will be either better or worse, depending on whether we become better or worse. Дэлхийн сүнслэг байдлыг тижээж байдаг нь бид юм. Бидний амьдарч буй дэлхий бидний илүү сайн эсвэл муу байхаас хамааран илүү сайн эсвэл муу байдаг. That is where the power of the love comes in. Тэр бол хайрын хүч ирдэг тэр хэсэг юм. Because we love, we always strive to become better than we are. Бид хайрлах үедээ байгаагаас илүү дээр нэгэн болох гэж үргэлж хичээдэг учраас. So what do you want of me? Тэгээд чи надаас юу хүсэв вэ гэж нараас асуулаа. I want you to help me turn myself into wind, the boy answered. Nature knows me as the wisest being in a creation, the son said. But I don't know how to turn you into wind. Then whom should I ask? Намайг салхи болон хувирахад чамайг туслаасаа гэж би хүсэж байна гэж хөв хариулсан юм. Байгаль намайг хамгийн ухаалаг бүтээл гэдгээр нь мэднэ гэж нар хэллээ. Гэхдээ би чамайг хэрхэн салхи болон хувирахыг мэдэхгүй. Тэгвэл би хинээс асуух ёстой вэ? The sun thought for a minute. The wind was listening closely and wanted to tell every corner of the world that sun's wisdom has its limitations. Нар хэсэг зур бодсон юм. Салхи ойролцоон нь сонсож байлаа. Тэгээд нарны ухаан нь хязгаарлагдмал юм байна гэдгийг дэлхийн өнцөг болон бүрт хэлхийг хүсэж байлаа. That it wasn't unable to deal with this boy who spoke the language of the world. Дэлхийн хэлээр ярьдаг хөвүүнтэй зохицож чадахгүй байгаа тухайг нь.
Speak to the hand that wrought all, said Sam. Бүхнийг бичсэн тэр гартай л ярилцсан. The wind screamed with delight and blew harder than ever. The tents were being blown from their ties to the earth. The animals were being freed from their tethers. On the cliff, the men clutched at each other as they sought to keep from being blown away. Салхи баяртайгаар орилж эхэлсэн юм. Орилсон юм. Өмнө нь хизээч байгаагүйгээрээ хүчтэй үлээсэн юм. Майхнууд газарт уяанаасаа мултран шидэгдэж амьтад уяанаасаа чөлөөлөгдөж өндөрлөг хавцал дээр ирчүүд унахгүй тулд бие биенээсээ зурж салхины үлээлтээс мултрах боломж хайн унахгүй тулд бие биенээсээ зурлалцсан юм. The boy turned to the hand that wrought all. As he did so, he sensed that the universe had fallen silent. He decided not to speak. Хөвөн бүхнийг бичсэн гар руу хандсан юм. Тэр тэгэх үед тэрээр дэлхийн ертөнц анир чимээгүйд автаж буйг мэдэрсэн юм. Тэрээр ярихгүй хар шийдсэн юм. A current of love rushed from his heart. The boy began to pray. Хайрын их урсгал зүрх сэтгэлээс нь ундарч хөвөн залбирч эхэллээ. It was a prayer that he had never said before, because it was a prayer without words and please. Энэ нь түүний өмнө хизээч хэлж байгаагүй мөргөл байлаа. Учир нь энэ мөргөл нь үггүй юм адислалгүй байсан юм. His prayer didn't give thanks for his sheep having found new pastures. It didn't ask that boy to be able to sell more crystal. It didn't beseech that woman he had met continue to wait his return. Түүний мөргөл нь хонинууд нь шинэ бэлчээр нутаг олсонд талархлыг өгсөнгүй. Илүү их шаадсан эдлийг хуралдах чадвартай байгаасай гэж гуйсангүй. Түүний уулзсан эмэгтэйг түүнийг эргэж ирэхийг үргэлжлүүлэн хүлээгээсэй ч гэж хүссэнгүй. In the silence, the boy understood that desert, the wind, the sun were also trying to understand the signs written by hand and were seeking to follow their paths and understand what had been written on the single emerald. Анир чимээгүй дунд хөвөн цөл салхи нарч гэсэн тэрхүү гараар бичигдсэн зүйлсийн шинж тэмдгийг ойлгох гэж хичээж буй. Өөрсдийнхөө замыг дагах гэж оролдож буй. Маргад дээр бичигдсэн юу гэж бичигдсэнийг ойлгох гэж буйг ойлгосон юм.
He saw that almonds were scattered throughout the earth in space that there was no reason or significance attached to their appearance. Тэрээр зүүн бэлгүүд дэлхий даяар тархсан. Сансартч гадаад үзмжинд ач холбогдол шалтгаан үгүй гэдгийг харсан юм. He could see that not the desert, nor the winds, nor the sun, nor the people knew why they had been created. Тэр сүлж гэсэн, салхич гэсэн, нарч гэсэн хүмүүс ч ялгаагүй. Яагаад бүтээгдснээ ойлгохгүй гэдгийг, ойлгож чадахгүй гэдгийг харсан юм. But that hand had a reason for all of this, that only the hand could perform miracles or transform sea into the desert or man into the wind. Гэвч тэр гар бүх шалтгаан түнд байгаа. Тэр гар зөвхөн гайхамшигыг бий болгодог. Тэнгисийг цөл, хүнийг салхи болгодог. Because only the hand understood that it was larger design, it had moved the universe to the point at which 6 days of creation had involved in a masterwork. Учир нь энэ гар зөвхөн ертөнц дэлхийг 6 дахь бүтээлийн өдөрлөө мастер ажил руу хувиргасан, хөдлөгсөн илүү том загвар гэдгийг ойлгох учраас. The boy reached through to the soul of the world, saw that it was part of the soul of the God. He saw that soul of the God was his own soul, that he, a boy, could perform miracles. Хөвөн дэлхийн сүнслэг байдалд хүрч энэ нь Бурхны сүнслэг байдлын нэг хэсэг гэдгийг харсан юм. Тэрээр Бурхны сүнслэг байдал нь мөн өөрийн сүнслэг байдалтай гэдгийг харсан юм. Тэгээд тэрээр хөвөн ч гэсэн гайхамшигыг үзүүлж чадна гэж